Rangdajied Football Club kalapen lem da Shillong ya Ryntih Football Club mentang sengi Madan Polo. Tang hapok san minit balaput ya kebisil sedang udon bok lang lingdo jong Rangdajied ula Khyrwit jiling ha kejar jong Ryntih. Kadai ke gol ke bekloi tam bat kebalapen ang lingok dheng ye kinong pekai. Baro yang kinong ile kai hakani ke kinti kia biang bor mare bor kesa bat bor jabing. Henry ki hab banya kun ya ka nam job bat nam rem tang shigol habala sawa ka bisil penwai ke jingile akai. Hakas ngining kong enya aireng ka maulai football club bat ka langsning football club hakapor saw baji jan me.